Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Godina je 1833. Vlada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, premijera Charlesa Greya, predložila je parlamentu donošenje zakona o vladi Indije. Najvažniji dio zakona o vladi Indije okončao je postojanje Istočno-indijske kompanije kao trgovačke tvrtke i ona je postala samo administrativno tijelo koje je trebalo upravljati posjedima na indijskom podkontinentu. Tako je zakonom o vladi Indije Istočno-indijska kompanija izgubila monopol u trgovini s Kinom i s drugim zemljama Dalekog istoka. Ta je odredba značila da britanska vlada treba na novi način urediti kako pitanje trgovine s Kinom, tako i svoje odnose s tim carstvom. Kako bi riješila te probleme, vlada je utemeljila funkciju nadzornika britanske trgovine s Kinom i trebala je čovjeka za tu funkciju. Premijer Grey nije baš bio sretan s kandidatima. Julia Lovell u knjizi Opijumski rat piše: Grey nije bio zatrpan poželjnim kandidatima. To je mjesto već odbio kolonijalni moćnik i budući guverner Indije Lord Auckland, koji je kanton južni grad u kineskoj provinciji Guangdong, u kojem su nakon 1760. smjeli boraviti strani trgovci, nazvao vjerojatno najmanje ugodnim boravištem za Europljanina na kugli zemaljskoj. Na kraju se Grey mora odlučiti za Williama Napiera. Taj Škot mladost je proveo u Kraljevskoj mornarici. Godine 1824. kao 9. lord od Napiera izabran je u gornji dom britanskog parlamenta. Ali 1832. prestao je njegov mandat u gornjem domu i on je trebao novi posao. Mjesto nadzornika britanske trgovine s Kinom činilo mu se privlačnim. Ono je donosilo status veleposlanika i godišnju plaću od 6.000 funti. Grey baš i nije bio oduševljen Napierom. Lowell piše: Na papiru Napier nije bio najjači od onih koji su se javili za taj položaj. Bio je čovjek s puno talenata. Navigacija, uzgajanje ovaca, na tu temu objavio je i knjige, popravak gajdi, sviranje flaute. Raspetljavanje osjetljivih diplomatskih sporova s jednim od najvećih i kulturno najsloženijim carstvom na svijetu nije bilo dio njegovih vještina. Grey nije imao puno izbora i morao je odabrati Williama Napiera za to mjesto. Bila je to odluka koja će ostaviti itekakve posljedice, kako za Napiera, on neće preživjeti prvu godinu svog mandata, tako i za Ujedinjeno kraljevstvo i Kinu. Kinom je od 1644. godine vladala dinastija Qing. Ona nije imala ministarstvo vanjskih poslova. Odnosi sa stranim državama i narodima vođeni su kroz niz drugih institucija. Ono što je bilo zajedničko u vanjskoj politici Kine bilo je nepokolebljivo uvjerenje kineskih vladara da je Kina, nebesko carstvo, jedina uljuđena zemlja na svijetu. Sve ostale države i narodi živjeli su u nekom stanju barbarstva i kulturne inferiornosti. U 17. stoljeću Kina se suočila s europskim državama koje su u potrazi za zaradom i kolonijalnim posjedima ušle i na područje Dalekog istoka. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše: U ranom razdoblju dinastije Qing, nizozemska i portugalska izaslanstva pokušala su uspostaviti velike trgovačke povlastice u trgovini s Kinom, ali morali su se zadovoljiti statusom naroda koji plaćaju danak, koji su registrirani kod ministarstva za rituale i kojima je dozvoljeno da pošalju svoja trgovačka izaslanstva samo u zadanim terminima.
Britanski brodovi povremeno su se pojavljivali ispred istočno-kineske obale, počevši od 1635. godine i pod Qingom, možda zato što su Britanci bili dovoljno pametni da ne traže uspostavu formalnih odnosa. Britanskim trgovcima dopušteno je da trguju s Kinezima u Zhoushan, Xiamenu i Kantonu. Trgovina s Kinom olakšana je kada su u 1680. godinama vladari dinastija Qing odustali od inzistiranja na statusu naroda koji plaćaju danak. Dodatno je trgovina sa zapadnim zemljama olakšana kada je 1720. stvoren takozvani Hong. Riječ dolazi od kineske riječi Guanghong, koja znači udružene trgovačke tvrtke. Kineski trgovci osnovali su u Kantonu trgovački ceh za trgovanje sa zapadnjacima. Car je od tog ceha očekivao da regulira tu trgovinu sa strancima, plaća poreze na prihode od te trgovine, te da jamči za ponašanje stranih trgovaca i drugih stranaca. Nisu svi bili zadovoljni tim ograničenjima. Godine 1600. osnovana je engleska istočno-indijska kompanija koja je od engleske kraljice Elizabete I dobila monopol na trgovinu s istočnom Indijom. To je naravno značilo i monopol na trgovinu s Kinom. Ta kompanija neće biti zadovoljna ograničenjima koje je Kina postavljala stranim trgovcima. Istočno-indijska kompanija odlučila je izboriti se za bolji status svojih brodova i 1759. poslala je svog trgovca Jonathana Flinta, koji je znao kineski, u misiju na dvor kineskog cara. Jonathan Spence piše: Upornošću i određenom dozom hrabrosti, Flint, koji je na svom malenom brodu Success prvo dojedrio do Ningboa, a onda do Tianjina, uspio je doći do Pekinga. Činilo se da je isprva car bio susretljiv i pristao je poslati istražno povjerenstvo na jug. Ali nakon što je Success, jedreći natrag u Kanton, izgubljen na moru, zajedno sa svom posadom osim Flinta koji nije putovao brodom, car je promijenio mišljenje. Flint je uhićen i utamničen na 3 godine zbog kršenja Qingovih pravila o jedrenju prema sjevernim lukama, zbog nepropisnog načina predaje zahtjeva, te zbog toga što je naučio kineski. Rezultat te, kako je to kineski vladar vidio, drskosti bio je da se sva trgovina sa zapadnjacima od 1760. ograniči samo na jednu luku, Kanton. Strancima je još bilo zabranjeno da žive u Kantonu, osim u vrijeme sezone trgovanja, čije je trajanje ograničeno od listopada do ožujka. Taj rigorozni režim dočekao je u prosincu 1833. godine prvog nadzornika britanske trgovine s Kinom. Pored tog režima, novi nadzornik suočio se s rastućim kineskim nezadovoljstvom zbog trgovačkih praksa britanskih trgovaca. Naime, istočna indijska kompanija uvozila je iz Kine goleme količine čaja. Kina je tada bila jedini izvoznik čaja u zapadne zemlje. Kina zauzvrat nije tražila ništa od zapada. Golemi nesrazmjer u trgovini istočno-indijska kompanija pokušala je riješiti izvozom opijuma u Kinu. Julia Lowell piše: Između 1752. i 1800. ukupno 105 milijuna srebrnih dolara, oko 26 milijuna 250 tisuća funti došlo je u Kinu. Između 1808. i 1856. 384 milijuna putovalo je u suprotnom pravcu. Ravnotežu je poremetio rastući uvoz opijuma. Od 1800. do 1818. prosječni godišnji promet opijuma bio je stalan na količini od 4000 sanduka. Svaki sanduk sadržavao je oko 140 funti opijuma. Do 1831. on se približio brojki od 20.000 sanduka na godinu. Nakon 1833. kada je lobi za slobodu trgovine okončao monopol istočno-indijske kompanije, tržište su preplavili privatni trgovci gladni čaja i profita. Opijum, još u većim količinama, bio je sredstvo razmjene. Do kraja desetljeća prodaja opijuma se opet udvostručila. Čaj nije dovodio do opasne ovisnosti koja je uništavala ljude, opijum jest. Uz to što je opijum uništavao na milijune ljudskih života, Kina se sad suočila s golemim odljevom srebra kojim se plaćao opijum. U Kini su sve bili glasniji glasovi da se ta trgovina treba okončati.
Sve to naravno nije bilo prihvatljivo britanskim trgovcima, britanskoj vladi, pa onda i njezinom prvom nadzorniku trgovine s Kinom. – 25. srpnja 1834. godine, oko 2 sata ujutro, brod sa Williamom Napierom uplovio je u kantonsku luku. Napiera je na put premijer Grey poslao s jasnim napucima. Ništa se ne smije napraviti kako bi se šokirale kineske predrasude i strahovi. Uvjeravanje i pomirljivost, a ne neprijateljski i prijeteći govor, trebaju biti načini našeg postupanja. Cilj svega bio je da se legalna trgovina čajem financira nelegalnom trgovinom opijuma. Napier je pak imao drugačiji pristup. Julia Lowell piše. Novi nadzornik imao je jednostavna rješenja za poteškoće koje su ga čekale. Raznesi zemlju kako bi dobio njezinu poslušnost. Kinesko carstvo je moje, povjerio se u svom dnevniku. Kakva bi to sjajna stvar bila kada bih imao eskadru koja bi blokirala obalu nebeskog carstva. Kako bi lako topovnjača podigla revoluciju i prisilila ih da otvore luke trgujućem svijetu. Volio bih biti posrednik te promjene. Odmah po dolasku Napier je namjerno prekršio 6 pravila o trgovanju sa strancima. Najteži su prijestupi bili što je uplovio u kanton bez putovnice, što se bez dopuštenja nastanio u tom gradu, te što je pokušao pismeno izravno komunicirati s kineskim vlastima. To je bio posebno težak prekršaj. On je implicirao jednakost u statusu Velike Britanije i Kine i njezinog trgovačkog izaslanika s predstavnicima Nebeskog carstva. U rujnu je Napierovo ponašanje dovelo do toga da je Kina naložila prekid trgovine s Velikom Britanijom i blokadu britanskih trgovačkih postaja u kantonu. Napier je odgovorio slanjem svojih 2 fregata u kanton. Nadao se da će one svojom vatrenom moći natjerati kineske vlasti na popuštenje. Julia Lowell piše. Kinezi se nisu dali tako lako zastrašiti. Utvrde na ušću rijeke izmijenile su vatru s fregatama, ubile najmanje 2 britanska mornara i ranile još neke. Glavni guverner kantona Lu Kun zapovjedio je potapanje niza brodova koji su plovili iza fregata koje su se sada našle nasukane. Bile su prevelike da bi plovile dalje uz rijeku. Put nazad im je bio blokiran. Teško bolestan od malarije, Napier je bio prisiljen napustiti britanske trgovačke postaje u kantonu. Na povratku Napiera su osvetoljubivi kineski birokrati ostavili da pluta tjednima u bisernoj rijeci, sve dok nije potvrđeno da su se fregate vratile u ocean. Oslabljen tim odugovlačenjem, nakon 2 tjedna Napier je umro od groznice u Makau. Napier je umro u Makau. Prije smrti prekršio je gotovo sva pravila koja su regulirala trgovinu i odnose sa Kinom. U manje od godinu dana mandata Napier je uspio u jednome. Većinu trgovaca javnog mnijenja, kao i dio vlade, uvjerio je da je jedini način da se promijene trgovački odnosi s Kinom rat. Na taj rat neće trebati dugo čekati. 5 godina nakon Napierove smrti izbio je rat između Velike Britanije i Kine, koji će u povijesti ući kao opijumski rat. Bio je to prvi u nizu od 2 rata koji će potpuno promijeniti odnose Kine kako s Velikom Britanijom, tako i sa zapadnim zemljama. U sljedeće 2 emisije Povijesti četvrtkom govorit ćemo o tim opijumskim ratovima. Naša sugovornica je Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog istoka. To je već vrijeme kada je Manđarsko carstvo, Qing dinastija, uveliko proširena i kada se osjeća dovoljno suverenom kao vladar podnebeske, kako se Kina inače nazivala, da nije prihvaćala ne samo izaslanika Britanskog carstva na jednom koljenu, nego nikoga. Još prije Lorda Macartyja na kineske granice dolazi izaslanik Jekaterine Velike, koji također ne bude priman tjednima i pušta ih carstvo na granicama Pekinga, dakle mu pustinji, jer dolaze sa sjevera, da izgladne i polako odumiru, samo zato što se izaslanik ne želi pokloniti do zemlje, što je apsolutno bio jedini način i uvjet da se sa kineskim carem opći.
Međutim, u isto to vrijeme zapravo se događa susret dva carstva koja legitimno osvajaju i legitimno imaju silu kao instrument svojega širenja i dominacije nad prostorom koji su ogradili, s tim što je naravno Britansko carstvo išlo puno dalje pa je došlo do Azije, dok se Kinesko držalo svoje regije i širilo se poput neke vrste patchworka sve dalje i dalje prema Xinjiangu, Tibetu, Mongoliji, Koreji i Vijetnamu i tako dalje. Tako da se zapravo u tom trenutku susreću dvije slične koncepcije, ali različite prirode imperija i u tom susretu očito ni jedna ni druga strana nije imala namjeru popustiti. U tom momentu o kojem vi govorite, dojmila su da su ravnopravne, ali vrlo brzo se pokazalo zašto je Britanija bila u inferiornijem položaju, odnosno ovisnija o kineskom tržištu i o kineskom carstvu nego obrnuto. Lord George Macartney bio je plemić podrijetlom iz Sjeverne Irske. Imao je sjajne veze u Londonu. Bio je veleposlanik na dvoru ruske carice Katarine Velike, guverner Grenade, britanske kolonije u Karibima i upravitelj regije Madras u istočnoj Indiji. U dogovoru s vladom britanskog kralja Georgea III. Kompanija je Lorda Macartneya uputila na put prema Kini. Lord je putovao u ratnom brodu koji je bio naoružan sa 66 topova. U njegovoj pratnji bila su još 2 broda nakrcana skupocjenim darovima koji su trebali pokazati kineskom caru sav sjaj britanske industrije. Lord je isplovio iz Londona u rujnu 1792. U Kanton je stigao u lipnju 1793. godine. Kineske vlasti dopustile su mu da doplovi do Tianjina, gdje se ekspedicija iskrcala na kopno i krenula prema Pekingu, gdje ju je čekao car Qianlong, koji je tada bio star 80 godina. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše: Kada se iskrcalo na kopno, izaslanstvo je otpraćeno do Pekinga uz veliku pompu, ali sa službenim statusom izaslanika koji plaćaju danak. Macartney je ustrajao na svom odbijanju da u ritualnom klanjanju legne po trbuške na zemlju pred carem. Umjesto toga pristao je kleknuti na jedno koljeno pred Qianlongom, kako bi to učinio i pred kraljem Georgeom III. Na svom primanju Macartney je tražio za Britance pravu uspostave diplomatskog predstavništva u Pekingu, okončanje restriktivnog trgovinskog sustava u kantonu, otvaranje novih luka za trgovinu i ugovaranje pravednih i nepristranih carina. Nebesko carstvo odgovorilo je da ne treba ništa od Velike Britanije, da ga ne zanimaju svi oni sjajni darovi. Kada je u pitanju bilo uspostavljanje britanskog veleposlanstva u Pekingu, odgovor je bio da je to u suprotnosti s pravilima Nebeskog carstva. Lord Macartney otišao je neobavljena posla. Krajem tog 18. stoljeća Kina je još uvijek bila u prednosti pred Velikom Britanijom. Istočno-indijska kompanija je u Kini godišnje kupovala 23 milijuna funti čaja. To je otprilike oko 11,5 milijuna kilograma. Kina nije sa zapada uvozila gotovo ništa. Tek je opijum promijenio tu trgovinsku bilancu. Carstvo je, kao što sam rekla, manđursko. Dakle, to u izvjesnom smislu nije kinesko carstvo, odnosno nije hansko carstvo, zbog toga što su mali narod Manđuri se uspjeli 1644. godine nametnuti i to zapravo krvavo pobijediti dinastiju Ming. Međutim, ostala je struktura carstva onakva kakva je i bila tijekom stoljeća, kakva je bila naime tijekom milenija. Sve od pronalaska bronce je to visoko centralizirana država koja je, zahvaljujući Konfucijevom prosvjetiteljstvu, imala sustav ispita koji su dovodili najbolje u carsku vladu i koja je na taj način zapravo uspijevala držati šireće stanovništvo, rastuće stanovništvo, baš u tom razdoblju o kojemu mi sada govorimo, relativno u miru i na okupu. Međutim, u trenutku prije nego što Britanci počinju agresivnije zahtijevati ulazak na kinesko tržište, jer ovo o čemu govorimo u biti je bio zahtjev da uđu na kinesko tržište, nije njima bilo toliko stalo do carevoga priznanja, nego do toga da im se otvore vrata tržištu sa kojega su kupovali čaj
o kojemu je Britanija postala već i financijski i hedonistički ili gastronomski ovisna. Dakle, u tom trenutku imamo Mađarsko carstvo koje se već počelo dobro rasklimavati na svim razinama. Sa jedne strane, sjeverozapada, imamo ono što bismo danas zvali terorizam, pravi džihad, jer Qing dinastija je zapasala cijeli ono što mi zovemo Xinjiang, što su zapravo nove teritorije, što u prijevodu doslovce znači. Muslimani sa te strane se bune protiv carstva i napravili su takvu pobunu da je u Kašgaru uništena, pobijena cijela jedan ogranak carske vojske, što je naravno onda izazvalo reakciju i vođa džihada je u Pekingu usmrćen čuvenom kaznom rezanja na 1000 komada, što je najstrašnija smrt valjda što postoji. Manđurska dinastija Qing zavladala je Kinom 1644. godine. Dinastija je utemeljena 8 godina prije. Utemeljili su je Manđurci kako bi uredili vladavinu nad Manđurijom ili sjevernim provincijama. Godine 1644. glavni grad Kine, Peking, okupirala je vojska pobunjenika Li Cu-Chenga i dinastija Ming, koja je vladala Kinom, pozvala je Manđurce u pomoć. Oni su otjerali pobunjeničku vojsku iz glavnog grada, ali su iskoristili prigodu i zadržali ga za sebe i utemeljili novu vladarsku dinastiju u Kini. Do početka 19. stoljeća samo su se 3 cara dinastije Qing izmijenila na prijestolju Nebeskog carstva. Kangxi vladao je do 1722. godine. Nakon njega na prijestolje je došao Yongzheng, koji je vladao do 1735. Njega je naslijedio Qianlong, koji je vladao do 1796. Za vrijeme vladavine ta 3 cara, Kina se utrostručila, kako u broju stanovnika sa 150 na 450 milijuna, tako i kada je u pitanju teritorij. Za tako moćno carstvo sve ostale države bile su sitne i beznačajne. Sa druge strane se događaju promjene i unutar same administracije, odnosno unutar same vlade i cijelog tog zapravo stupa koji od kantona, dakle od okruga do samoga dvora, treba voditi liniju meritokracije po kojoj se najbolji odabiru za carsku službu. Tu se već počinju pokazivati nedostaci toga takvoga ispita i prava, odnosno mogućnosti pristupa ispitu koji dovode do krize administracije. Imate naravno već uveliko i krizu između hanskog naroda i Manđuraca. Hani osjećaju da su pod okupacijom i da su zapravo pod tuđincima. Da se vratim samo korak natrag, jedan od razloga zašto se upravo u vrijeme između 2 opijumska rata događa veliki tajpinški ustanak, je razočarani intelektualac koji propada na ispitu, ne može postati dužnosnik u carskoj administraciji, od toga dobiva zapravo jednu vrstu živčanog sloma i čuje glas Boga koji mu veli da mora otići i svrgnuti cara. I tako se zapravo taj ustanak širi, ta pobuna širi na jedan od najozbiljnijih izazova pred kojima se našlo carstvo Qing dinastije. Sve se to događa u vrijeme kada je i samo carstvo bilo na neki način iritirano unutarnjim zbivanjima, opet velim sa porastom stanovništva, zahvaljujući tome što je u međuvremenu sa američkog kontinenta došao krumpir i slatki krumpir, pa se je, zahvaljujući novim namirnicama koje preživljavaju lakše zime i prirodne katastrofe, stanovništvo moglo bolje očuvati i manje stradati. I sa svim tim pritiscima iznutra odjedanputa dolazi i veliki izazov izvana. Trgovina Kine s ostatkom svijeta do prvog opijumskog rata odvijala se po strogo kontroliranim uvjetima. Uvjete je naravno nametalo Nebesko carstvo. Od 1760. jedina luka u kojoj se moglo trgovati s Kinom bio je Kanton ili Guangzhou. Kanton se nalazi na glavnom rukavcu biserne rijeke i udaljen je oko 140 km od otvorenog južnog kineskog mora. Trgovinu sa zapadnim zemljama još je određivala odredba da se može trgovati samo od listopada do ožujka. Kako se odvijala trgovina istočno-indijske kompanije s Kinom, opisuje Peter Ward Fay u knjizi Opijumski rat 1840-1842.
Brodovi istočno-indijske kompanije bili su impresivna plovila, nosivosti 1000 tona ili više. Neki su izgledali poput ratnog broda sa 74 topa, a neki su imali i to naoružanje. Svake godine u zimu ili rano proljeće mnoštvo njih napuštalo je Temzu. Neki od njih su odjedrili izravno za Kinu. Neki bi posjetili Bombaj, Madras ili Molučki tjesnac, ali svi bi došli do Kine na vrijeme, prije jugozapadnih i ljetnih vjetrova. Stigavši u Kantonski zaljev, oni bi se zaustavili ispred Makaa kako bi dobili dozvole i primili lučke peljare. Onda bi u Bogeu stali kako bi platili niz pristojbi i nakon toga se probili do Vampoa. Tamo bi uz njih pristali brodovi s cilindričnim dnom i jedrima od rogozine, kako bi prihvatili teret od vunenih tkanina i olova iz Engleske, sirovog pamuka iz Bombaja, kositra, ratana i ribljih iznutrica iz Molučkog tjesnaca. Pretovario bi se i ostatak tereta u vidu kovanica, srebra, nekoliko tuceta satova iz Birminghama i burmutica. Zadnjih 10 milja do Kantona, probijajući se kroz promet na rijeci Gus poput onog uličnog, plovili bi ti brodovi s cilindričnim dnom sve dok ne bi došli do pristanišnih skladišta i tamo istovarili robu. Nazad su se ti brodovi vraćali nakrcani svilom i čajem, šećerom i korijenom rabarbare, porculanom, lakiranim namještajem, cinoberom, koji je trebao engleskom pečatnom vosku dati pravu nijansu crvene. Sve je ovo trebalo biti napravljeno u doba sezone određene za trgovanje i prije zimskog monsuna. Taj put od Londona do Kantona, pa opet do Londona, trajao je više od godinu dana. U središtu te trgovine bio je čaj, koji se tada mogao nabaviti samo u Kini. Japan je tada bio zatvoren za strance. Potraga za čajem bila je golema. Rusija je kopnom dobivala godišnje nekoliko milijuna funti čaja. Još je toliko odlazilo morskim putem u Nizozemsku ili Sjevernu Ameriku. Ali glavni potrošač čaja bila je Engleska. Početkom 19. stoljeća ona je trošila 20 milijuna funti čaja na godinu. Kasnih 1820-ih ta je potrošnja narasla na 30 milijuna funti. To je značilo da je u prosjeku svaki stanovnik Engleske godišnje trošio 2 funte ili 1 kilogram čaja. Problem te trgovine bio je što istočno-indijska kompanija nije mogla ponuditi robu koju bi u jednakoj količini trebali Kinezi. Engleska nekoliko puta šalje pismo s molbom i sa prijedlogom zapravo da se uspostave šire trgovačke veze, da opet kažem i to da je od trenutka kada su Portugalci počeli trgovati sa Kinom sredinom 16. stoljeća, Kinesko carstvo ograničilo prisustvo i ulazak stranih trgovaca u dubinu kontinenta. Djelomično ima, sada govorimo još uvijek o stoljeću kada su Hani na vlasti sa svojom konfucijanskom ideologom ili mentalitetom i to djelomično ima veze i sa Konfucijevom doktrinom koja trgovce stavlja na najnižu ljestvicu društvene hijerarhije jer ih ne smatra časnim ljudima. Međutim, isto tako ima veze i sa tim što se carstvo uvijek nastojalo održati vrlo centralističkim i nije dozvoljavalo da mu se trgovina izmakne iz ruke te da počne stvarati nekakve regionalne razlike koje bi naravno išle u prilog onim primorskim regijama koje su bile prve u kontaktu sa strancima. Zbog toga carstvo uvodi sistem koji je vrlo striktan u odnosu na strance. Strani trgovci ne smiju se nastaniti, ne smiju zapravo ni ući izvan kantona u Kinu bez specijalnih dozvola i oni imaju pristup kineskom tržištu onoliko koliko Kina iznutra to diktira i koliko to ona dozvoljava. Kada se Britanci pojavljuju sa molbom ili zahtjevom, bolje reći, šireg otvaranja, odnosno razmjene sa Kinom, Kinesko carstvo odgovara: mi imamo sve, ništa nam od vas nije potrebno. Prema legendi, čaj se u Kini pio već oko 2700. godine prije Krista. Tisućama godina on se koristio kao lijek. Oko 3. stoljeća po Kristu od čaja se počeo raditi svakodnevni napitak. Iz oko 350. godine po Kristu datira i prvi pisani trag koji govori o načinima sađenja i prerade čaja, te o načinima spremanja napitka od njega. U 9. stoljeću prvi je put ta biljka prenesena iz Kine u Japan. Na uzgoj čaja se u Japanu trebalo pričekati do 13. stoljeća. Kina i Japan su do početka 19. stoljeća bile jedine zemlje u kojima se uzgajao čaj.
Kako je Japan pod vladavinom šogunata Tokugawa bio zatvoren za sve strance, Europa je čaj mogla dobiti samo iz Kine. Prvu pošiljku čaja iz Kine u Europu dopremila je nizozemska istočno-indijska kompanija. Bilo je to 1610. godine. Engleskoj istočno-indijskoj kompaniji trebalo je nakon toga 59 godina da organizira dolazak prvog svog broda s čajem u londonsku luku. Čaj je bio unosan kako za kompaniju, tako i za britansku vladu. Godišnje je u državnu riznicu od poreza na čaj stizalo oko 3 milijuna funti. Bilo je to dostatno za pola godine izdržavanja cijele kraljevske ratne mornarice. Ali sva ta pomama za čajem dovodila je kompaniju i Veliku Britaniju u teško stanje. Naime, oni nisu imali robu koja će se u Kini prodavati poput čaja. Sve dok se netko nije sjetio opijuma. Opijum je priča koja, možemo reći, spaja gotovo cijelu kinesku povijest. Negdje od 7. stoljeća, a neki tvrde čak i ranije, se opijum pojavljuje u receptima kineske tradicionalne medicine. Spravljaju ga Kinezi, proizvode ga i sami i spravljaju ga na nebrojeno načina. Miješaju ga s medom, kuhaju ga sa džumbirom, koriste ga glavnom kao lijek. Međutim, pokazuje se da on može i podići duh, odnosno dati snagu, makar privremeno, čovjeku, ali onda naravno to sve naplatiti na drugom koraku. U trenutku kada se opijum počeo pojavljivati, Kina je zapravo porozna i ona ima i sva vlastitu, kao što sam rekla, proizvodnju opijuma, i kada se opijum sa svih strana počeo pojavljivati među Kinezima, carska vojska, koja je isto tako u tom jednom kriznom razdoblju bila u svojevrsnoj krizi svojega morala, je počela koristiti opijum kao stimulans. Prije intervencija, nisu to možda bili ratovi, nisu to bile velike bitke, ali kad god bi trebala carska vojska negdje intervenirati, pokazalo se da se vrlo često opijum pojavljuje kao neka vrsta dopinga, kako bismo mi to danas rekli. Dakle, opijum ništa nije strano Kinezima u trenutku kada Englezi sa opijumom dolaze. I po svojoj prilici, baš zbog toga, Englezi i smišljaju opijum, odnosno uzimaju opijum kao sredstvo koje će vrlo brzo i vrlo lako prodrijeti u sve pore kineskog društva. Širenje uživanja opijuma u Kini potaknula je jedna druga ovisnost. Negdje između 1573. i 1627. godine, u vrijeme kada su iz Novog svijeta u Kinu stigli kikiriki, kukuruz i slatki krumpir, stigao je i duhan. Do sredine 17. stoljeća pušenje je postalo rašireno po cijelom carstvu. Carske vlasti borile su se protiv te ovisnosti. Nazivali su je zločinom opakijim i od zanemarivanja vježbanja gađanja lukom i strijelom. I kažnjavali su pušače i prodavače duhana kaznama koje su se kretale od globa i šibanja čak do odrubljivanja glave. Ali oko 1726. carstvo je shvatilo da se ne može boriti s pušenjem. Negdje sredinom 18. stoljeća novo je neželjeno otkriće došlo u Kinu. Ovoga puta stiglo je s otoka Java. Na kineskim brodovima koji su plovili i trgovali između tog otoka i Kine, netko je otkrio da je duhan još bolji za pušenje ako ga se umoči u sirup od opijuma. Prvo se navika pušenja opijuma proširila po otoku Tajvan, a onda je stigla na kinesko kopno. S otkrićem pušenja opijuma taj se narkotik počeo širiti Kinom poput požara. S povećavanjem ovisnosti od opijuma, nekada jednosmjerni put srebra sa zapada u Kinu počeo je mijenjati smjer. Bio je to samo jedan od znakova slabosti nebeskog carstva. Oni vrlo mudro zapravo u to sve idu, recimo pod navodnicima čistih ruku, puštaju da se opijum proizvodi u Indiji, u Bengalu i preko svoje kompanije, odnosno imperijalne ispostave britanske istočno-indijske kompanije, rade aukcije opijuma koje onda odlaze na kinesko tržište. Sve to zapravo rade zato da bi od Kine izvukli srebro, jer se trgovalo u srebru u trenutku kada se Britansko carstvo zbog velikih kupovina čaja koje Kina inzistira naplaćivati isključivo u, što bismo mi danas opet rekli, gotovini, dakle u srebru, Velika Britanija, Britansko carstvo dolazi u ogromni deficit. Sad zapravo nam se u tom trenutku već javljaju slične priče koje će se javljati u 20. i 21. stoljeću o tome što je pravična trgovina, što je slobodna trgovina,
Može li se zapravo uopće velika globalizacija sa takvim deficitom održati? Ispostavilo se u momentu kada se Britanija našla pred problemom svojega financijskog deficita da ne može, a s druge strane, opet moram ponoviti, bila su to vremena kada je posjedovati moćnu oružanu silu značilo da je posve legitimno nju i iskoristiti. Dakle, ako ne možemo riješiti trgovački spor pregovorima ili kontaktima, onda je sljedeći korak dapače bio bez velikih moralnih dilema oružani pritisak. Nije baš bez dilema. Postojale su i druge struje u britanskom parlamentu koje nisu smatrale da je ulazak opijumom najčasniji i najčestitiji način osvajanja kineskog tržišta i zapravo je veća polemika bila oko toga da li opijum ili ne, nego da li oružje ili ne, da li oružana sila ili ne. Kada se Lord Macartney vratio iz onog neuspješnog poslanstva kod kineskog cara, a putovao je kopnom od Pekinga do Kantona, vodio je dnevnik o svemu što je vidio. Istočno-indijska kompanija nije odabrala Macartneya samo zbog njegovih dobrih veza na dvoru britanskog kralja. On je, kao iskusni kolonijalni službenik, mogao dobro procijeniti u kakvom je stanju zemlja kroz koju je on tjednima putovao. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše: Kinesko carstvo, napisao je Lord Macartney u svoj dnevnik, je stari, ludi, prvorazredni ratni brod, koji se u ovih 150 godina sretnim nizom sposobnih i budnih časnika održavao na površini i zastrašivao susjede samo svojom veličinom i izgledom. Nakon ovih redaka, Lord Macartney napisao je da sve to može pasti u vodu onog trena kada taj moćni, ali stari brod preuzmu nesposobni časnici. Kada se to dogodi, Macartney je napisao, taj će brod početi plutati prema obali na kojoj će se razbiti u komadiće. Lord Macartney u svemu je vidio prigodu kako za istočno-indijsku kompaniju, tako i za svoju zemlju. U vrijeme kada dolaze stranci, ne samo Britanci, ali Britanci kao najagresivniji i najambiciozniji, na kineskom prijestolu je car Taoguang, koga silno iznenađuje da dva od čuvenih kineskih izuma, a to su kompas i barut, služe zapadnjacima puno bolje nego Kinezima. Kina je kompas koristila, Kina je imala velike pomorske ekspedicije sve do konca 15. stoljeća, ali ih je onda Ming dinastija obustavila zbog toga iz istog razloga što su se plašili da će se puštanjem u pomorske ekspedicije dozvoliti raslojavanje samog kineskog kopna, odnosno stanovništva na kopnu, i zato su sve te ekspedicije kojima se Kinezi danas silno diče, jer su oni prvi stigli i do indijskih i do afričkih i do australskih obala, bile zabranjene. Barut se u Kini koristio uglavnom za izradu petardi i za neke pokuse. Bilo je znanstvenih entuzijasta koji su se nastojali barutom dignuti u svemir, to su bili prvi pokušaj izrade raketa, međutim nije nikada ozbiljno korišten kao ono što mu na kineskom samo ime kaže, lijek za vatru, dakle nešto što proizvodi vatru u sukobu sa drugom vojskom. Odjedanputa dolaze zapadnjaci koji imaju topove izrađene od bronce, što je pak preduvjet kineskog carstva, kao što sam malo prije rekla, i kineskog okupljanja u centralističku državu koja potom rađa ove izume. Dolaze navigavajući kompasom koji je kineski izum i sa oružjem koje puca daleko da Kinezi ne mogu zapravo se obraniti od toga. U jednom trenutku čak Kinezi vide kako Britanci na svojim topovnjačama jedu vilicama i noževima napravljenim od vjerojatno neke legure bronce i očajni kažu, eto, oni čak i u objedu koriste ono što smo mi napravili prije puno stoljeća. Dvadeset 26 godina nakon izaslanstva koje je vodio Lord Macartney, Velika Britanija poslala je novo.
Bilo je to 1816. godine, godinu dana nakon što je koalicija predvođena Velikom Britanijom kod Waterloa slomila Napoleona. Britanija je tada bila najmoćnija zemlja svijeta i činilo se da je to pravi trenutak za novi posjet caru Kine. Za vođu izaslanstva odabran je William Pitt, Lord od Amhersta. Ali Kina se u tih 4 stoljeća nije promijenila. Od Lorda Amhersta, kasnijeg generalnog guvernera Indije, traženo je da učini kowtow, to jest da se ritualno prostre pred kineskim carem. Lord Amherst to je odbio. Onda ga je carstvo protjeralo. Ali i samom je carstvu bilo jasno da se stvari mijenjaju. Godine 1825. car Dao Guang od svojih je cenzora dobio izvještaje koji su govorili o tome da toliko srebra odlazi na opijum da to počinje ugrožavati ekonomiju nebeskog carstva. Car Dao Guang u tom trenutku, vjerujući da je car podnebeske i da je sve što graniči Kinom su barbari, tek onda zahtijeva od svojih savjetnika da sjedu na konje i da otiđu pogledati gdje je to britansko carstvo, može li se do njega dojahati, ima li Kina sa njim granice. Dakle, mu uopće ne postoji svijest o tome koliki je svijet, što se u tom svijetu tamo daleko događa i što je posebno nevjerojatno zapravo, Dao Guang uopće nije svjestan da se bliži rat i da se situacija toliko zaoštrava da će izbiti oružani sukob. Po nekim povijesnim spisima, on da je izbio rat doznaje tek godinu dana kasnije, tek 1840. godine, kada se već rat uveliko zahuktao i kada je Kina već ne baš na koljenima, ali očito ne pobjeđuje. Dakle, sve se to događa u trenutku kada je kinesko carstvo pokazalo još i jednu veliku slabost, a to je da car tako daleko iz Pekinga ne vidi i niti ga ne zanima puno što se događa u južnim dijelovima, gdje su se stranci već uveliko gomilali, gdje brodovi plove i oplovljavaju kineske obale i žele kroz kineski jug, doslovce Kanton i Guangdong, današnju pokrajinu Guangdong, prodrijeti čim dublje na kinesko tlo. Sa takvim odnosom centra i periferije bilo je vrlo jasno da se neki ozbiljni rat ne može voditi i da je Kina ma kako djelovala i bila uvjerena u svoju moć i ma kako doista u tom trenutku, moram ponoviti, bila teritorijalno rasprostranjena više nego ikada u povijesti, što je samo po sebi dokaz nekakve moći, ona unutar same sebe nije bila spremna za sukob sa takvom organiziranom silom kao što je Velika Britanija. Već krajem vladanja cara Qianlonga pojavili su se učenjaci koji su počeli pisati o krizi koja izjeda carstvo. Hong Liangji, učenjak koji je 3 godine proveo u provinciji Guizhou kao inspektor obrazovanja, napisao je niz radova u 1790-ima u kojima je pisao o problemima koji more Kinu. Među njima on je izdvojio porast stanovništva i probleme do koji će on dovesti kada rast proizvodnih kapaciteta ne bude mogao pratiti rast broja stanovnika. Hong je također govorio protiv porasta luksuza, širenja korupcije među vladinim službenicima i protiv dodatnog bogaćenja već bogatih. Ti eseji nisu bili cenzurirani, ali kada je 1799. Hong napisao rad u kojemu je kritizirao nedavno umrlog cara Qianlonga, osuđen je na smrt zbog krajnje nepristojnosti. Samo na osobnu intervenciju novog cara Jia Qinga kazna je preinačena u progonstvo u Ili, naselje na krajnjem sjeverozapadu Kine. Drugi učenjaci poput Gong Zijena tražili su promjene. Gong nije samo napadao korupciju, zastarjele dvorske rituale, okoštalost sustava ispita za državnu službu. On je smatrao da je Kina sada u stanju potpunog kaosa koji odlikuju korupcija, loš pravosudni sustav, nejednaka raspodjela bogatstva, pušenje opijuma i sva trgovina sa strancima. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom donosi ove riječi Gonga Zijena. Kada se bogati nadmeću u sjaju i pokazivanju bogatstva, dok siromašni pritišću jedan drugoga do smrti, kada siromašni ne uživaju ni u trenutku odmora, dok je bogatima ugodno, dok siromašni gube sve više i više, dok bogati gomilaju svoje blago, dok se u jednima bude sve ekstravagantnije želje, dok se u drugima budi goruća mržnja, dok jedni postaju sve arogantniji i bahatiji u svom ponašanju, drugi postaju sve jadniji i žaljenja vrijedni.
sve dok se ne pojave najizopačeniji i čudni običaji koji će provaliti kao iz 100 izvora i neće se moći zaustaviti. Sve će se to zgusnuti u prijeteća isparenja koja će ispuniti prostor između neba i zemlje sa svojom tamom. Sva ova upozorenja nagovještala su nevolje koje će snaći nebesko carstvo. Problem s opijumom i nadolazeći sukob sa zapadnim silama, prije svega Velikom Britanijom, dovešće na vidjelo sve skrivene probleme kineskog carstva. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog istoka. Nakon što je 1839. godine Dao Guang odbio prijedlog da se opijum legalizira, dakle opijum se širi, opijum se već uveliko širi i kanalima same carske administracije i sve više ovisnika koji predstavljaju vrlo očiti i sve veći problem. Kao jedna od mogućnosti, kao jedan od prijedloga dan caru bilo je legalizirati opijum i zapravo ubirati porez od njega te tako od svega toga imati nekakve koristi. Međutim, car se s tim nije složio i imenuje svojega izaslanika Lin Zexuja koji je na jugu Kine, dakle u Guangdongu i u Kantonu, bio zadužen riješiti problem opijuma. Lin odlučuje zapravo primijeniti najdrastičniju mjeru, a to je totalna zabrana opijuma. Ja sam osobno sa nekolicinom svojih kolega, a i među povjesničarima Kine, vodi se polemika je li to bio moment kada je Kina skrenuta u ono što će se kasnije događati, a zapravo od toga počinje puno toga i vodi sve do same komunističke, odnosno socijalističke revolucije. Da li je zabrana, da li je mjera potpune, striktne, čvrste ruke, bez fleksibilnosti bila najbolje rješenje? Problema koji nije bio samo odnos sa stranim trgovcima i sa Britanskom imperijom, nego i sa vlastitim društvom koje je očito bilo u velikom moralnom problemu. No, Lin je odlučio konfiscirati 20.000 sanduka ili kako to zovemo danas kašeta opijuma i to je bila velika količina od 1300 tona, što je samo po sebi ogromna politička, odnosno vrlo znakovita politička mjera, politički potez i možemo reći na neki način bacanje rukavice u lice i na neki indirektni način objava rata. Britanska vlada pak ima svoje pristup tome, ona ne poriče Kini pravo da kontrolira uvoz opijuma, međutim doživljava konfiskaciju svoje imovine, odnosno svoje robe, kao izazov koji je dovoljan da pošalje topovnjače u južnu Kinu. Opijum koji je Lin Zexu konfiscirao je bio sav spaljen i on je vrlo brzo zapravo došao do momenta kada se od mjere koja je bila usmjerena na rješavanje unutrašnjih problema morao suočiti sa susretom sa vanjskom silom i više zapravo nije bio u stanju to voditi. Tako da se počinju ratovi i onda stvari idu drugim tijekom. Godine 1813. pobunjenici protiv vladavine cara iz dinastije Qing došli su do Pekinga. Car Jia Qing jedva je preživio pokušaj atentata. Tek nakon toga su pobunjenici otjerani od grada. 7 godina nakon tog događaja car Jia Qing umro je od moždanog udara. Na prijestolju ga je naslijedio car Dao Guang. On je odlučio prestati s pogubnom trgovinom opijuma. Zabranio je da se on uvozi kroz luku Kanton. Zabranu skoro nitko nije poštovao. Bio je to znak kako se urušila vlast cara Nebeskog carstva. Krajem 1830-ih 1400 tona opijuma ulazilo je u Kinu svake godine. Car je odlučio na jug Kine poslati Lin Zexua, koji je trebao provesti zabranu trgovine opijumom. Potez tog carskog činovnika dovešće do rata koji će konačno pokazati koliko je Kina slaba. O tome govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Lana Deban. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, 2017. godina.
Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. je prosinca 1838. godine. U Peking na dvor cara Dao Guanga dolazi Lin Zexu, jedan od najboljih administratora Nebeskog carstva. Lin je 1811. položio najviši ispit, takozvani Jinshi, i primljen je na Akademiju Hanlin, koja je caru davala savjete i pisala nacrte carskih dokumenata. Godine 1820. Lin je prvo raspoređen u nadzor monopola soli, a onda u nadzor sustava za navodnjavanje na nekoliko mjesta u carstvu. Nakon toga je ubirao porez i odslužio jedan mandat kao lokalni sudac. Za vrijeme sudovanja dobio i nadimak Lin čisto nebo. Sva ta služba priskrbila je Linu reputaciju poštenog i sposobnog administratora, a car je trebao baš jednog takvog za ispunjavanje teškog zadatka na jugu carstva. Car Dao Guang znao je koliko je taj zadatak težak. Zato je Lina primio u 19 audijencija tijekom nešto više od mjesec dana. Dao mu je i čast koju je malo tko osim cara uživao. Lin je dobio dopuštenje da jaše konja u području zabranjenog rada. Linu je bilo toliko neugodno zbog toga, pa se car brzo smilovao i umjesto konja ponudio mu vožnju u luksuznoj stolici. Sve je to car radio zato što ga je mučio golemi problem. Njega je Lin Zexu car opisao ovim riječima: kako mogu umrijeti i otići do sjena mojih carskih otaca i predaka, dok opijum nije uklonjen. Lin je cara obodrio ne samo oduševljenjem koje je pokazao prema zadatku uklanjanja opijuma iz Kine, već i gotovim rješenjima. Julia Lovell u knjizi Opijumski rat piše: Poteškoća ne leži u odvikavanju od opijuma, razlagao je Lin, već u promjeni umova pušača opijuma. Kako je to trebalo biti učinjeno? Prijetnjama. Svi pušači trebali su biti osuđeni na uvjetnu kaznu smrti u trajanju od godinu dana. Ako se ne bi popravili u tom razdoblju i ako bi država morala izvršiti kaznu, za to bi bili sami krivi. Nije žaljenja vrijedno izvršiti smrtnu kaznu na bezobzirnu dušu koja ustraje u odbijanju pokajanja i straha od zakona. Kako bi se pušači otkrili? Masovnim nadzorom nad njihovom sposobnošću ili nedostatku iste da opstanu bez pušenja opijuma. Okupiti sve optužene za pušenje opijuma na jednome mjestu, zagovarao je Lin. Temeljito ih pretražiti i zaključati ih u sobu, gdje od 10 ujutro do ponoći trebaju odvojeno sjediti, a da ne komuniciraju jedni s drugima. Sve je to zvučalo sjajno, ali u Linovom planu postojao jedan veliki propust. U njemu se nije vodilo računa o stranim trgovcima koji su dopremali opijum u Kinu, te o vladama i tvrtkama koje su stajale iza tih trgovaca. Car Dao Guang poslao je Lin Zexua na jug Kine, u grad Kanton ili Guangzhou, u kojem su stranci jedino mogli trgovati s nebeskim carstvom. Lin je u Kanton došao nakon 2 mjeseca puta. U njegovoj pratnji bila su 6 čuvara, kuhar i 2 kuharska pomoćnika. Svo vrijeme cijela je pratnja putovala s Linom. On naime nije htio da netko od njegovih pratitelja ide ispred njega i u njegovo ime utjeruje novac ili hranu od lokalnih gostioničara. Kada je stigao u Kanton, Linov prvi potez bio je da pritisne kineske krijumčare i pušače opijuma. U 2 mjeseca nakon dolaska Lin je uhitio
1600 ljudi zbog prekršaja vezanih uz opijum. Zaplijenio je 14 tona tog narkotika te 43.000 lula za pušenje. Nakon još 2 mjeseca broj uhićenih se upetorostručio. Onda su na red došli kineski trgovci. Julia Lowell piše. Lin je ostavio svoj najljući bijes za trgovce Honga, koje je pozvao na primanje u svoj stožer 17. ožujka. Nakon što im je zapovjedio da pred njim kleknu na tvrdi pod, održao im je dugo predavanje o njihovoj perfidnosti. Oni odgovorni za veličinu problema s opijumom. 20 godina oni su uz rijeku do Kantona mahali brodovima koji su na očigled bili nakrcani opijumom. Zar vi uistinu ne sanjate i hrčete u vašim snovima? To je kao da čovjek za zaštitu svoje kuće noću unajmi čuvara i da usprkos tome njegovo vlasništvo bude pokupljeno i odneseno, dok čuvar tvrdi da nije ni bilo lopova. Sve razine uprave, nastavio je Lin, uvaljene su u krijumčarenje, a trgovci Honga ne samo da su gledali u drugom pravcu, već su pomagali strancima. Hong ili Kohong bio je ceh ovlaštenih kineskih trgovaca koji su trebali nadzirati trgovinu sa strancima u Kantonu. Za Lina oni su bili jedni od krivaca zašto je krijumčarenje opijuma uzelo do tada nezamislivog maha. U 1820-ima oko 2 milijuna tajla srebra svake godine Kina trošila na opijum. Do 1830-ih ta je svota narasla na 9 milijuna tajla srebra. Godine 1835. 30.000 sanduka opijuma ušlo je u Kinu. 3 godine kasnije taj se broj popeo na 40.000 sanduka. Nakon pušača i krijumčara opijuma, trgovaca i upravljača, na red su došli i stranci uključeni u posao s opijumom. Lin Zexi pokušao je uvjeriti zapadne trgovce da prestanu krijumčariti opijum i da novac zarađuju zakonitom trgovinom čajem, svilom i rabarbarom. Lin je tu biljku smatrao ljekovitom i čudio se što je stranci više ne kupuju. Poslao je i pažljivo sročeno pismo britanskoj kraljici Viktoriji, u kojem je britanskoj vladarici pokušao objasniti zašto trgovina opijumom nije moralna. Ali moral s time nije imao puno veze. Britanska vlada i njezin nadzornik trgovine s Kinom, Charles Eliot, znali su da je opijum roba koja osigurava da Velika Britanija ima suficit u trgovini s Kinom, i to golemi suficit. Stranci se nisu odazvali pozivu da prestanu s krijumčarenjem opijuma. Lin je 24. ožujka 1839. povukao oštriji potez. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše: Svem kineskom osoblju i slugama naređeno je da ode od stranih poslodavaca. Svih 350 stranaca u Kantonu, uključujući i višeg britanskog službenika nadzornika Eliota, blokirano je u njihovim faktorijama. Iako su hrana i voda bili dostupni strancima i neke dodatne potrepštine bile su krijumčarene, to je bilo vrijeme naporno za živce. Još je sve dodatno pogoršano zveketom gongova i rogova koje su kineske trupe održavale kroz cijelu noć. Nakon 3 dana tog bučnog zatočenja, nadzornik Eliot povukao je 2 poteza koji su zaoštrili sukob. Prvo je predao kineskim vlastima 20.283 sanduka punih opijuma. Drugo, svim oštećenim trgovcima obećao je da će britanska vlada preuzeti odgovornost za oduzetu imovinu. S ta 2 poteza Eliot je sukob između kineskog dužnosnika i krijumčara opijuma uzdignuo u sukob između vlade njezinog veličanstva, kraljice Viktorije i cara Kine. Lin je zapovjedio da se kod malenog grada Humena na jugu Kine iskopaju 3 velika rova, svaki dubok 2 metra i dug 50 metara. Nakon toga u svibnju 1839. 500 radnika pod nadzorom 60 službenika otvorilo je bale sirovog opijuma i pomiješalo ga sa vodom, solju i vapnom. Tako je uništena 1,5 tona opijuma. Lin je napisao i posebnu molitvu duhu Južnog mora, u kojoj je zatražio od duha oprost zbog toga što mu je zagadio vode. Uništavanje opijuma bio je ozbiljan čin, ali tu nije bio kraj.
U ljeto je flota brodova koji su trgovali opijumom našla novo sidrište. Ono je bilo na sjevernom vrhu otoka Hong Kong. Luka je bila sjajna, otok je bio gotovo pust. To je značilo da tamo nema puno živežnih namirnica i vode. 7. srpnja skupina engleskih i američkih mornara iskrcala se na poluotoku Kowloon u potrazi za hranom i vodom. U malenom selu naišli su na zalihe samšua, jakog alkoholnog pića od riže pojačanog arsenom. Mornari su se napili, djelomično razrušili lokalni hram i onda se potukli sa seljacima. Jedan od seljaka, po imenu Lin Wei-si, umro je od ozljeda sljedeći dan. Mornari su se vratili u Hong Kong, a Lin je tražio da mornari odgovaraju za ta djela. Eliot je odbio predati britanske mornare kineskim vlastima. Krajem 1839. britanska vlada odlučila je poslati kaznenu ekspediciju prema Kini. Jonathan Spence piše: Parlament nije objavio rat Kini. On je samo ovlastio slanje flote i mobilizaciju dodatnih trupa u Indiji kako bi se dobila zadovoljština i odšteta i, ako to bude nužno, zadržati pod nadzorom kineske brodove i njihove terete. Ukupna snaga pod zapovjedništvom rođaka Charlesa Eliota, admirala Georgea Eliota, sastojala se od 16 ratnih brodova koji su nosili 540 topova, 4 novoprojektirana naoružana parna broda, 28 transportnih brodova i 4000 vojnika, kao i 3000 tona ugljena za parne brodove i 16.000 galona ruma za posade i vojnike. U 9 ujutro, 4. rujna 1839. Charles Eliot isplovio je s 3 malena broda iz luke Hong Kong prema Kowloonu, gdje su džunke kineskog cara sprječavale put do svježe vode i hrane. Eliot je kineskim vlastima poručio da će, ako se džunke ne povuku, upotrijebiti silu. Džunke ne samo da se nisu povukle, već su u 14 sati otvorile vatru na britanske brodove. Oni su uzvratili vatrom i razvio se topovski dvoboj između dvije malene eskadre. Bio je to prvi oružani sukob između Velike Britanije i Kine. Do otvorenog rata doći će sljedeće godine. Dok je britanska flota plovila do Kantona, Lin je nastavio sa svojom akcijom protiv opijuma. Sada je namjeravao cijelu provinciju Guangdong očistiti od tog narkotika. Linove akcije dovele su do vrtoglavog porasta cijena opijuma. S $500 po sanduku ona se povećala na $3000. Lin je počeo utvrđivati pomorske prilaze Kantonu, uvježbavao je svoju vojsku i u listopadu sukobili su se britanski i kineski brodovi. Žrtava je bilo na obje strane. Flota pod zapovjedništvom admirala Eliota stigla je do Kantona u lipnju 1840. godine. Tada je počeo otvoreni rat između Velike Britanije i Kine. Jonathan Spence piše: Na Linov jad Britanci nisu pokušali jurišati na nove obrambene položaje, već su se zadovoljili ostavljanjem 4 broda kako bi blokirali ulaz u luku, a s glavninom flote otplovili su na sjever. U srpnju Britanci su blokirali Ningbo s 2 broda i zauzeli glavni grad na otoku Zhoushan ispred obale Zhejianga. Otuda su mogli presretati pomorski promet prema području obale Yangtzea. Ostavivši garnizon na Zhoushanu s misionarom tumačem, koji je zamijenio dužnosnika dinastije Qing, koji je počinio samoubojstvo, flota je bez otpora otplovila do ušća rijeke Beihe ili Sjeverne rijeke, pored utvrda Dagu, koje su branile prilaze gradu Tianjinu. Tu su u kolovozu i rujnu 1840. počeli ozbiljni pregovori s Qišanom, glavnim guvernerom toga područja, visoko pozicioniranim manđurcem i tajnikom, kojem je vjerovao sam car Dao Guang. Qišan je uvjerio Britance da napuste sjevernu Kinu i da se vrate u Kanton kako bi okončali pregovore, za što je bio obilato pohvaljen od cara i imenovan glavnim guvernerom Guangxia i Guangdonga. Lin Zexu, koji je na to mjesto imenovan ranije te godine, otpušten je zbog svojih poteza i prognan u Ili.
Taj rat u povijesti ušao pod imenom opijumski. Ćišan je u pregovorima s Charlesom Eliotom dogovorio plaćanje $6 milijuna odštete, davanje Hong Konga Velikoj Britaniji, pravo Britancima da izravno pregovaraju s vladarem i otvaranje trgovine u Kantonu. Britanski premijer Lord Palmerston smatrao je te uvjete sramotno blagim i smijenio je Eliota i zamijenio ga s Henryjem Pottingerom. Car Dao Guang bio je još ljući na svog pregovarača. Smijenio je Ćišana i osudio ga na smrt. Kasnije tu kaznu preinačio u kaznu progonstva. Pottinger je stigao u Kinu u kolovozu 1841. i zaoštrio rat. Na kraju je carstvo kapituliralo i 29. kolovoza 1842. sklopljen je sporazum u Nankingu, koji je bio puno gori za Kinu. Taj opijumski rat pokazao je koliko je nebesko carstvo slabo. Nekad najmoćnija carevina na svijetu pala je pred naletom malenih britanskih ekspedicijskih snaga, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog istoka. Zapravo se rat vodi kroz deltu, odnosno deltom Biserne rijeke na jugu i vrlo je brzo bilo jasno da u tom ratu je ishod gotovo od početka bio poznat i jedan jedini moguć. Tu se naravno pojavljuju sada i druge europske sile koje su isto tako vrlo ambiciozne trgovati i koje su zapravo imperijalne sile koje trguju sa tim svijetom, prije svega Portugalci koji su već u Makau. I zahvaljujući tome što je portugalski guverner u Makau isto tako bio zainteresiran za isto tog sukoba, britanski emisari uspostavljaju sa njima kontakt i zapravo se dogovaraju da se odobri istovar, odnosno promet britanskih brodova kroz Makao. Međutim, Makao je također, odnosno portugalski guverner u Makau je također želio imati svoj dio kolača u svemu tome. Stvari se kompliciraju između Britanaca i Portugalaca i Britanci idu sami, kreću sve dublje u Kinu i vrlo brzo se događa zapravo to da Kinesko carstvo nema nikakvog odgovora na pritisak britanske vojske. Britanci zauzimaju usta Biserne rijeke, odnosno delte Biserne rijeke, koja se nalazi između Hong Konga i Kantona i događa se jedna stvar koja je isto tako moguće odlučila da Kinesko carstvo još manje može odgovoriti na oružani pritisak. Naime, događa se rat na Tibetu između Kineza i Sika, odnosno između Kine i Sika, koja odvlači veliki dio carske vojske na zapad carstva. U tom trenutku Britanci zauzimaju Kanton u potpunosti, idu prema Ningbo, koja je isto tako jedna vrlo važna i trgovačka i vojna luka u Kini i 1842. godine se zapravo rat već privodi kraju sporazumom u Nankingu, koji je prvi sporazum koji Kinezi i dan danas smatraju nepravednim i koji zapravo prisiljava Kinu da otvori svoje tržište i da se pokori britanskom zahtjevu da primi svu robu koju će Britanci donijeti i prodavati Kini. S dolaskom Henryja Pottingera opijumski rat se zaoštrio. Krajem kolovoza 1841. on je s glavninom britanske flote krenuo prema sjeveru i zauzeo Xiamen i Ningbo, te ponovno zauzeo Zhoushan. Krajem proljeća 1842. stigla su pojačanja iz Indije i Pottinger je krenuo zadati odlučan udarac dinastiji Qing. Njegov plan je bio da blokira ključne komunikacijske pravce i promet glavnom kineskom rijekom Jangtze. Britanska mornarica i vojska zauzele su Šangaj i Zhenjiang. Britanski brodovi prodali su duboko u bisernu rijeku Jangtze. Nije to bio lagan rat za Veliku Britaniju. Elitne jedinice dinastije Qing, takozvane zastavne jedinice, pružale su ogorčeni otpor. Julia Lowell opisuje borbe vođene oko grada Zhapua u provinciji Zhejiang.
Kako su Britanci pritiskali prema gradu, zadnji mandžurski branitelji izvan zidina, njih oko 300, utvrdili su svoj zadnji položaj u mračnom labirintu hramova, dvorana i malih trgova, koji su na jednom od brda samo 1,5 kilometra od grada činili hram nebeskog poštovanja. I taj su položaj držali pucajući na sve napadače koji su pokušavali na juriš zauzeti zgradu. Ljuti zbog gubitka šačice svojih ljudi, Britanci su odlučili raznijeti hram. Kada su se plamenovi povukli, mrtvi i ranjeni zatečeni su groteskno zbijeni jedan do drugog, unakaženi i nagorjeli. Samo 43 od 276 branitelja poživjelo je da budu uzeti za zarobljenike. Kada je jedan Mandžurac ustao, kao da je uskrsnuo iz gomile mrtvih i izvukao svoj mač, odbio je pojuriti prema neprijatelju, već je počeo rezati svoj vrat. Dža Pu nije bio jedino mjesto u kojem su Britanci mogli vidjeti masovna samoubojstva, ne samo vojnika i časnika koji su željeli izbjeći sramotu poraza, već i žena i djece koji su radije birali smrt nego zatočeništvo ili poraz. Sav taj ogorčeni otpor nije davao rezultate. Britanska vojska i mornarica bile su nadmoćnije, kako u vođenju, tako i u opremi. 5. kolovoza 1842. britanska vojska napala je Nanking ili Nanjing, nekadašnju prijestolnicu Kine za vrijeme dinastije Ming. Dinastija Qing tražila je mir. On je uređen sporazumom u Nankingu 29. kolovoza 1842. Taj je sporazum bio puno gori od onoga koji je sklopio Charles Eliot. Nebesko carstvo nije se moglo oduprijeti Britanskom carstvu. U tom trenutku se već počinje razmišljati o tome kako je moguće da se jedna malobrojna vojska koja dolazi u jednu tako mnogoljudnu zemlju, dapače u carstvo koje se osjeća tako moćnim, pobjeđuje vrlo jednostavno, vrlo lako, bez puno otpora. I počinju prve ideje o tome što se dogodilo i što treba napraviti i što treba reformirati u carstvu dinastije Qing. Međutim, još nije vrijeme za pokrete u tom smislu, za poteze u tom smislu i još zapravo kinesko carstvo nije zrelo iz više razloga, između ostalog prije svega zbog sukoba na unutarnjem planu, na reforme koje će uslijediti zapravo tek kasnije, tek nakon drugog opijumskog rata, koji uvodi još više stranih sila na kinesko tržište i ne samo na kinesko tržište, nego u kinesku politiku. Tu su se sada prikopčali i Rusi, Francuzi i Njemci. Naravno, Japan je uvijek bio tu spreman i u trenutku kada se sve to događa, tek onda pojavljuje se grupa reformatora koji predlažu velike reforme u kineskom carstvu koje bi se odnosile i na sustav obrazovanja, dakle na sustav ispita od kantona do samoga dvora, koja bi uvela ustavnu monarhiju, dakle koja bi prvi puta regulirala carstvo kroz relativno moderni, odnosno za to vrijeme vrlo moderni zakonodavni sustav, koja bi dakako onda reformirala i način kako se organizira i kako se školuje vojska. I to razdoblje reformacije je nešto što je prvi pokušaj da se ono što je Kina počela shvaćati sa prvim opijumskim ratom, a to je da ulazi u moderno doba, da se sad to artikulira i odrazi na cijeli sustav koji će biti modernizacija same kineske države. Nakon sporazuma iz Nankinga, koji je zapravo potpisan na palubi britanskog ratnog broda Cornwallis, usidrenog u rijeci Yangtze, Kina se morala odreći svih onih propisa koji su regulirali trgovinu i odnose sa strancima. Više nije samo kanton bio određen za trgovinu sa strancima. Njemu su se pridružila još 4 grada i luke: Fuzhou, Xiamen, Ningbo i Šangaj. U tim gradovima stranci su mogli osnovati svoje četvrti i diplomatska izaslanstva. Britanskim građanima u tim je lukama, kao i ostatku carstva, mogao suditi samo britanski sud. Sva ograničenja vezana uz trgovinu morala su biti uklonjena. Otok Hong Kong je za sva vremena dan kraljici Viktoriji i njezinim nasljednicima da njime vladaju kako im je volja.
Naravno, tu je bilo i plaćanje goleme ratne odštete. Velika Britanija neće jedina imati takve uvjete u Kini. Uskoro su i druge europske sile i Sjedinjene Američke Države za sebe uzela ta prava. Kina to nije mogla spriječiti. Sve ovo bilo nezamislivo poniženje za nebesko carstvo. Od Arne Westad u knjizi Nemirno carstvo, Kina i svijet nakon 1750. godine piše: Nakon poraza iz 1842. kineski gradovi morali su se nositi s povećanom prisutnošću stranaca. Neki članovi elite koji su došli u dodir sa zapadnjacima vjerovali su da je samo njihovo prisustvo sramotno i ponižavajuće. Lin Changyi, učenjak iz Fuzhua i službenik, odjednom je krajem 1840-ih u svom rodnom gradu živio preko puta britanskog predstavnika. U svoj dnevnik napisao: Sjeveroistočno od moje radne sobe je paviljon. Nasuprot njemu je hram Ji Tsui na brdu crnog kamena, gdje je sad skrovište jatu gladnih orlova. Oni su sagradili svoja gnijezda i u njemu žive. Kada god pogledam to mjesto, sam pogled na njega mi je odvratan i čini me ogorčenim. Moj prvi nagon je da uzmem luk i prema tamo izbacim smrtonosnu strijelu. Ali avaj, moja strelica neće biti smrtonosna i ja u očaju odustajem. Da bi se utješio, skicirao sam sliku kojoj sam dao ime gađati orlove i otjerati vukove. Od sada svoju radnu sobu zovem paviljon za gađanje orlova. Gladni orlovi iz ovog dnevničkog zapisa Lin Changyia su naravno Britanci koji su doselili u njegov grad. Sve ove promjene koje je donio sporazum iz Nankinga značile su i da će trgovina opijumom, čija je zabrana od strane kineskog guvernera bila i povod rata, biti ne samo i dalje neograničena, već će ona sada i uzeti daljnjeg maha. Odnos između stranaca i Kineza nije bio dobar prije rata. Nakon njega bit će još gori. U tom trenutku u Europi, govorimo o sredini 19. stoljeća, već vlada velika sinofobija koja je izazvana na razne načine i zapravo može biti i objašnjiva i neobjašnjiva u isto vrijeme. Ja zapravo nijednu fobiju ne želim razumjeti, pa onda više sam sklona reći da je to naprosto europski rasizam koji se tada javlja sa dolaskom kineske robe, sa dolaskom priča o Kinezima kao o velikom carstvu koje se širi i koje ne da pristupa sebi. Imate vrlo sličnu priču kao što smo imali u ovome stoljeću u Europi. Što ćemo mi sa Kinezima i da li se prisustvo kineske robe na europskom tlu uopće treba tolerirati, odnosno onoliko koliko Evropljanima paše i koristi, da, ali Kinu samu Evropljani doživljavaju kao vrlo strano tijelo. Ovi koji dolaze u Kinu se isto tako ponašaju vrlo različito. Priče o misionarima, priče o trgovcima koji su na kineskom tlu su doista vrlo, vrlo različite. Imate ih koji su se potrudili naučiti kineski do savršenstva, koji su potom u Kini se nastanili i ostali tamo živjeti, koji su sa Kinezima uspostavili kontakte, uzajamne razmjene znanja i koji su zapravo Kinezima koristili za spoznaje novih kultura koje sami po sebi nisu znali jer su Kinezi narod koji u to vrijeme nisu daleko putovali. Kinesko carstvo se za razliku od europskih odlikovalo time što je, kao što sam rekla, se širilo samo po svojim rubovima i sa tim su ostajali uglavnom i na svojoj kulturi i na svom tlu. Međutim, dakako da ima i onih vrlo strašnih priča i kineska povijest naravno na njima najviše insistira, kada su strani trgovci došli do, ne samo strani trgovci, strani ratnici, misionari, skupa sa trgovcima, kada su došli do ljetnje carske palače, onda su nemilice krali, odnosili najvrijednije stvari koje su se tamo nalazile, a govorimo o carskom ljetnikovcu, dakle toga je bilo doista puno, i ono što nisu mogli ponijeti razbijali. Sve je to činilo da se je kineski odnos prema zapadnjacima veoma komplicirao, te je tako se to vodilo ka tim bokserskim ustancima koji su u početku 20. stoljeća obilježili najkrvavije pokušaj da se sve to prekine i da se napravi jedan rez nožem koji opet naravno nije uspio.
Godine 1644. Mandžurska dinastija Qing zavladala je Kinom. Od tada pa do 1842. ona nije izgubila rat na kineskom tlu. Bilo je nekoliko neuspješnih kasnenih ekspedicija protiv Burme i Vjetnama, ali na kraju te su zemlje priznale status zemalja koje plaćaju danak nebeskom carstvu i vladari dinastije Qing time su bili zadovoljni. Ali u prvom opijumskom ratu jedna sila je s malenom flotom i vojskom prodrla u samo srce carstva i prisilila ga na sramotan mir. Ono što je dinastiju Qing i njezine službenike još više prenarazilo bila je tehnološka nadmoć Britanaca. Jonathan Spence piše. Pojava broda s parnim pogonom kao značajne snage u pomorskim bitkama bila je najvažnija, kao što je to pokazao ratni put britanskog broda Nemesis. On je bio željezni brod s kotačem s lopaticama, koji je koristio jedra kada je vjetar bio povoljan i još je imao 6 kotlova koji su se ložili drvetom i ugljenom i koristili za postizanje brzina od 7 do 8 čvorova na nemirnom moru. Imao je gaz manji od 2 metra i mogao je operirati i u plitkim obalnim vodama, doslovce u svim uvjetima, bez obzira na vjetar i plimu. U pohodu na Kanton, Nemezis je krstario pličinama ispaljujući karteču, teške granate i eksplozivne rakete, privezivao i teglio džunke, prevozio trupe i vukao brodove s jedrima kada nije bilo vjetra. U pohodu na Šangaj taj brod teglio bojni brod, dok grad nije došao u domet njegovih topova i služio je kao transportni brod koji je iskrcavao britanske vojnike izravno na pristaništa u luci. Dinastija Qing nije pasivno promatrala to pokazivanje vojne i tehnološke nadmoći. Već 1842. britanski vojnici naišli su u Xiamenu na dovršenu kopiju britanskog ratnog broda naoružanog s 30 topova koji je bio spreman za plovidbu. U Wusongu britanski vojnici naišli su na kineske inačice brodova s pogonom na kotač s lopaticama koji su bili naoružani topovima lijevanim od bronce. Ali Kina nije imala manjak pametnih ljudi. Njezina je glavna slabost bila dinastija koja je loše vladala zemljom. Negdje ubrzo nakon drugog opijumskog rata 1866. godine u Makau se rađa i Sun Yat-sen, koji raste sada kroz razdoblje nakon opijumskih ratova, kineskih velikih kriza i preispitivanja koliko je to carstvo više uopće jako i koliko se ona može tako kako je suočiti sa onim što vrlo očito dolazi izvana kao ne samo velika vojska koja ih je porazila i koja je u drugom opijumskom ratu došla do samoga Pekinga i razbila ljetnu carsku palaču, nego i kao sustav koji se pojavljuje puno učinkovitijim i modernijim nego što je kineski. Kina gubi druge svoje teritorije koje mora ustupiti Francuzima i Njemcima. Događa se francusko-kineski rat koji Kina gubi i gubi Vijetnam koji mora predati Francuzima. Događa se vrlo odlučujući i vrlo ključni kinesko-japanski rat koji se vodi na Korejskom poluotoku za supremaciju nad Korejom. I posebno taj gubitak, taj poraz Kineze zapravo dovodi do svijesti da su u krizi koja se više ne može ispraviti samo perifernim ili samo površnim promjenama. Od 13. stoljeća u Kini postoji vjerski kult društvo bijelog lotosa. Kada su Mandžurci preuzeli vlast u Kini, društvo bijelog lotosa posvetilo se rušenju dinastije Qing. Ono je bilo rašireno u području središnje Kine i do kraja 18. stoljeća nije ugrožavalo vlast mandžurskih vladara. Ali glad koja je vladala zemljom, nestašica zemlje, nasilje i korupcija lokalnih carskih službenika doveli su 1796. do otvorene pobune protiv dinastije Qing. Ta će pobuna potrajati 9 godina. Pobunjenici bijelog lotosa koristili su gerilsku taktiku borbe udri i bježi, a vojni zapovjednici i visoki službenici dinastije Qing predvođeni carevim miljenikom Ho Shenom pronevjerili su goleme svote novaca namijenjene vojsci koja je gušila pobunu. Tek kada je 1799. umro car Qian Lung, to je dovelo i do pada Ho Shena i onda je tek carstvo počelo učinkovito gušiti pobunu. Cijena gušenja bila je velika. Jedan od načina borbe protiv društva bijelog lotosa bilo je uništavanje svih zaliha hrane i okupljanje seljaka u utvrđena mjesta. Pobuna bijelog lotosa pokazala je koliko problema ima u carstvu. Opijumski rat samo je to istaknuo. Nakon opijumskog rata carstvo se nije moglo reformirati. Jonathan Spence piše.
Goleme birokracije koje su navodno upravljale nasipima na Žutoj rijeci i velikim kanalom postale su neučinkovite. Njihov je broj rastao kroz sinekuna zapošljavanja i koristile su za svoje potrebe novac određen za javne poslove. Zatrpavanje dijelova velikog kanala muljem i neuspjeh u reguliranju razina vode u Žutoj i rijeci Huai na mjestima gdje su one ulazile u veliki kanal oslabili su sustav vladinog prijevoza riže s juga. Tijekom tih godina ranog 19. stoljeća došlo je do velikog povećanja broja lokalnih paravojnih ili formalno organiziranih jedinica, koje su vodili lokalni učenjaci ili zemljoposjednici koji su htjeli zaštititi svoje zajednice od pljačkaških skupina. Bilo od pobunjenika bijelog lotosa, nezaposlenih ili obalnih i riječnih gusara. U drugim područjima lokalne vođe osnivali su tajna društva kako bi širili ezoterična vjerska učenja i obranili se kada ih država ne bi mogla zaštititi. Rezultat svih tih zloupotreba i poniženja u prvom opijumskom ratu bila je Tajpinška pobuna koja je izbila 1850. godine i potrajala 14 godina. Ona se proširila na 17 provincija i u njoj je stradalo 20 milijuna ljudi. Pobuna je počela kada je kandidat za službu Hung Xiu Chuan pao na ispitu. Nakon toga doživio je niz vizija i povjerovao da je sin Božji, mlađi brat Isusa Krista, pozvan da spasi Kinu. 1. siječnja 1851. on je proglasio stvaranje nove dinastije i nazvao ju Taiping Tiankuo ili Nebesko carstvo velikog mira. On je bio vladar tog kraljevstva i uzeo je ime Nebeski kralj. Program pobune bio je jasan: zajedničko vlasništvo nad zemljom i svom imovinom. Gladnim seljacima to je bilo više nego dovoljno. Strancima nije promaklo sve što se događalo u Kini. Baš u vrijeme kada je Kina prolazila kroz tu krvavu pobunu, Velika Britanija uz potporu drugih zapadnih sila odlučila je pokrenuti pregovore o izmjenama sporazuma iz Nankinga. Kada je Kina to odbila 1856. Velika Britanija iskoristila je jedan incident kod Kantona i pokrenula novi rat protiv Kine. Bio je to drugi opijumski rat. Interesantno je da je u jednoj od raspravi u britanskom parlamentu bilo pomenuto kako su Britanci zapravo u Kinu ušli kao neka vrsta osloboditelja, kako su pomogli Hanima da se oslobode mandžurske dominacije, odnosno mandžurskog carstva, mandžurske vladavine, i to nisu slučajno tako ocijenili. Postojalo je doista veliki otpor Hana, to već nekoliko puta naglašavam, prema Mandžurcima koji su i sami prema Hanima bili okrutni i znali zapravo biti doslovce brutalni. Svakako da se sve to miješa i da nikada u tim razdobljima previranja istina nije jednostavna i odnosi nisu takvi da se mogu povući po čistoj crti. Međutim, kako se je sve to miješalo sa misionarima koji donose kršćanstvo, pojavljuje se zapravo strah da će svaki kršćanin više biti jedan Kinez manje. I događa se zapravo suočenje sa tim da je Kina civilizacija koja samo glumi naciju, ali zapravo nije nacija, i da se u takvom odnosu teško nalazi u susretu sa imperijama koje su prije svega nacionalno obilježene. To između ostaloga, tu se začinje i taj hanski nacionalni pokret koji će kasnije rezultirati revolucijom protiv carstva i rušenjem carstva, i u kojem opet, velim, odnos prema strancima koji dolaze je ambivalentan. S jedne strane, oni jesu praktično kolonizatori, makar Kina nikada nije bila u potpunosti kolonija ničija, ali kolonizatori su jer otkidaju komadiće kineskog teritorija i nameću se i Kina im mora davati koncesije, a s druge strane donosi ta nova znanja koja im pomaže, posebno intelektualcima među hanskom populacijom, osmisliti, osvijestiti i artikulirati svoj otpor prema Mandžurskom carstvu. U listopadu 1856. kineski službenici ukrcali su se na britanski brod Arrow, dok je on bio na pristaništu u Kantonu, i uhitili nekoliko mornara kineskog podrijetla i još su navodno spustili britansku zastavu na jarbolu broda. To je bio povod koji je Velika Britanija čekala. Sporazum iz Nankinga trebao se mijenjati, naravno na korist Britanije, a u Kini se rasplamsao Tajpinški ustanak.
Slanje trupa u Kinu odgodila je pobuna Sepoja, indijskih vojnika u britanskoj vojsci u Indiji. Krajem 1857. britanska vojska i mornarica stigle su do Kine i ponovilo se ono što se dogodilo u Prvom opijumskom ratu. Krenuli su na sjever u blokadu Kine. Krajem proljeća 1858. britanske snage bile su pred Tianjinom, gradom koji je štitio prilaze Pekingu. Dinastija Qing, suočena s prijetnjom napada na glavni grad, u Tianjinu je 1858. sklopila novi sporazum s Velikom Britanijom. Taj je bio gori od onoga u Nankingu. Još je 6 novih luka otvoreno za strance. Praktično su skinute sve prepreke za trgovinu. Stranci su mogli ići kuda god žele po carstvom ako su imali putovnicu. U radijusu od 50 km od gradova određenih za trgovinu nisu ni trebali imati putovnicu. Kršćanski misionari mogli su slobodno propovijedati svoju vjeru. Kasnije te godine, nakon pregovora u Šangaju, legaliziran je i uvoz opijuma u Kinu. Tu sad govorimo već o samom kraju 19. stoljeća. U međuvremenu je car Tao Guang ne samo umro, nego to vam je isto jedna interesantna pojava, da u toj Qing dinastiji imate cijelo stoljeće po 3 cara, a onda imate pola stoljeća u kojemu se carevi jako brzo smjenjuju i Tao Guang umire, nasljeđuje ga njegov sin, međutim isto je kratkoga vijeka i nakon toga se pojavljuje nečak od konkubine čuvene Cixi, koja obećava i koja je zapravo glavna u tome da se zaustave reformisti i reformistički pokret, koja obećava da će ona na svoj način riješiti probleme o kojima se tu radi, dakle da će ojačati vojsku, da će reformirati vladu i imperijalnu državu, dvor. Međutim, ništa od toga ne uspijeva. Opet između ostalog zbog toga što je suočena sa kombinacijom 3 nevolje. Jedna je opijum koji se širi i u tom trenutku zapravo je već zahvatio nekoliko milijuna Kineza. Druga je korupcija kojoj zapravo ne može nitko stati na kraj i koja ide od eunuha koji okružuju carsku udovu, odnosno vladaricu, pa do najnižih slojeva. I treće je prisustvo stranaca koji su još i od vremena kada su se trgovci gurali na kinesko tlo, imali još jednu vrlo važnu pomoćnu silu, a to su kršćanski misionari. Oni nemaju velikog uspjeha u pokrštavanju kineskog stanovništva i ne radi se o tome da su oni bili ti koji su Kineze prebacivali u kršćanstvo, ali je njihov utjecaj kako kulturni, tako i društveni bio ogroman na kinesko društvo i njihovo prisustvo je pomagalo zapravo zapadnim trgovcima da na kineskom tržištu djeluju ne samo kao prodavci roba, nego zapravo i kao nositelji novih vrijednosti koji se pojavljuju u trenutku kada je carica već pokazala i sama svoje slabosti na funkciji vladarice. Te vrijednosti zapravo čine jednu kombinaciju krize koju carstvo takvo kako je više na njega ne može odgovoriti. Kada su maknute sve granice za trgovinu, Kina je na zapad još više izvozila. Najtraženiji proizvodi i dalje su bili čaj i svila. U Šangaj je, na primjer, 1844. godine uplovilo 44 trgovačka broda. 1855. u tu je luku uplovilo 437 brodova. Ali kinesko tržište i dalje nije trebalo puno toga sa zapada, osim naravno opijuma. Godine 1857. Velika Britanija opet je imala trgovinski deficit s Kinom od 9 milijuna funti. Samo je opijum tu mogao pomoći. Glavni proizvođač opijuma bila je britanska kolonija Indija. Opijum je i postao jedan od pokretača svjetske ekonomije. Julia Lowell u knjizi Opijumski ratovi to ovako opisuje. Britanskim novčanicama kupovao se američki pamuk. Američki trgovci te su novčanice onda koristili kako bi kupili čaj u Kantonu, a trgovci u Kantonu su onda tim novčanicama kupovali opijum u Indiji. Kao i na početku prvog opijumskog rata, tako i krajem 19. stoljeća opijum je bio golemi problem u Kini. I to nije bio jedini problem.
Strane sile otkidale su sve veće komade kineskog teritorija. Najveće je bilo poniženje kada se tim stranim silama pridružio Japan. Kina se pak, usprkos svim naporima da se modernizira i ojača, nije mogla oduprijeti združenim silama koje su se prema kineskom nebeskom carstvu odnosile kao prema igralištu. Kina takav odnos neće dugo zaboraviti. Opijumski ratovi definitivno su začetak moderne Kine. Da li zato što se prvi puta Kina susreće sa modernim državama Zapada ili zbog toga što je taj stres, odnosno taj poraz koji doživljava kod nje izazvao svijest da su moderna vremena negdje drugdje i da se ona njima mora konačno priključiti. Međutim, to je moment kada se Kina pojavljuje prvi puta u povijesti kao država koja je članica velike svjetske obitelji. I to shvaća, htjela ili ne htjela, i mora to prihvatiti. Od tog trenutka, dakle, se gradi ovo što imamo i danas. Međutim, ta povrijeđenost koju Kinezi imaju danas, pa ja bih rekla više nego što su je imali u vrijeme Kuomintanga i Sun Yat-sena, je nešto što određuje kineski odnos prema svijetu i kinesku vanjsku politiku vrlo bitno. Nekada nevidljivo, nekada neprimjetno zapadnim okom, ali zapravo vrlo bitno. Razdoblje od opijumskih ratova, dakle od 1839. pa do 1949. kada konačno pobjeđuje Mao Tse-tungova komunistička partija, Kinezi nazivaju stoljećem poniženja. Prije svega zbog toga što su ih porazili Britanci, zapadne sile, a onda Japanci koji su sve do 1945. godine zapravo Kinu držali na koljenima, što Kinezi doživljavaju kao možda neizravnu, ali vrlo povezanu posljedicu poraza u opijumskim ratovima. I jedan je imperativ u današnjoj ideologiji kineske rukovodeće jedine partije, a to je da se to više nikada ne smije ponoviti. U proljeće 1949. godine Narodno-oslobodilačka vojska Komunističke partije Kine stala je sjeverno od rijeke Jangtze kako bi se odmorila i pripremila za završni juriš na jug. Taj juriš trebao slomiti snage Kuomintanga. Uoči zadnjeg napada predsjednik Komunističke partije Kine Mao Tse-tung sastavio je 8 točaka na koje je morao pristati svatko tko bi iz redova Kuomintanga razmišljao o predaji. 8. točka toga bila je ukidanje svih izdajničkih sporazuma. Po tim sporazumima Komunistička partija Kine smatrala je svaki sporazum koji su sklopile ili dinastija Qing ili republikanske vlade nakon pada carstva. Da sve ne bi ostalo na riječima, Narodno-oslobodilačka vojska poslala je stranim silama jasan signal. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše: Sada su Britanci bili ti koji su upozoreni kada su u travnju 1949. pokušali poslati svoju fregatu Amethyst do Nankinga, kako bi veleposlanstvu dostavili zalihe i, ako bude potrebno, evakuirali britanske civile. Dok je Amethyst plovio uz Jangtze, došao je pod tešku vatru komunističkih baterija sa sjeverne obale i nasukao se uz 17 poginulih i 20 ranjenih. Britanski ratni brodovi koji su poslani da ga spase bili su otjerani. Bile to izvanredna gesta antiimperialističkog aktivizma, na koju su Britanci bili nemoćni odgovoriti, iako su na kraju uspjeli spasiti sam brod. Napad na Amethyst bio je prvi znak kako će se nova Narodna republika Kina, koju će Mao proglasiti na Trgu nebeskog mira u jesen 1949. postaviti prema stranim silama. Nikada više Kina neće biti slabi div s kojim će strane sile činiti što im je volja. Tu su poruku kineske komunističke vođe izvukle iz opijumskih ratova i nepravednih sporazuma koji su sklopljeni nakon njih, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo iz Kine i Dalekog istoka. Kada danas slušamo svake godine nova povećanja vojnog budžeta, onda je iza toga uvijek, ne bi se ni opijumski ratovi dogodili, odnosno ne bi poraz bio tako krvav i tako lagan da je Kina bila vojno spremna i da zbog toga više nikada ne smije dozvoliti svoj susret sa zapadnim silama u kojem će biti vojno neravnopravno. Nepravedni sporazumi koji su potpisivani od tog nankinškog pa nadalje obilježavaju i kineski odnos prema europskim zemljama. Vrlo je zapravo duboki osjećaj žudnje da se Kina u Europi prizna kao ravnopravni partner utemeljen u tim nepravednim sporazumima. Kada kineski partijski državni šef, što je jedna
ličnost ide u Veliku Britaniju, onda je ta svijest o potrebi da se sada konačno Velika Britanija otvori kineskom novome carstvu ili središnjem carstvu, kako se Kina doslovce zove, kao ravnopravnom sugovorniku. Nešto što je ideja vodilja i što je zapravo vrlo, vrlo duboki i visoki cilj iznad svih onih milijardi dolara investicija, trgovinskih sporazuma i tako dalje. I zbog toga mi koji iz Europe gledamo na određene kineske političke poteze često nismo svjesni da ono što Kina radi, uključujući, na primjer, kada zahtjeva od Europske unije da je prizna status tržišne ekonomije, radi sa sviješću da je u opijumskim ratovima ona bila neravnopravni trgovinski partner, odnosno trgovinski partner koji je od superiornog, samodovoljnog, bogatijeg u svakome pogledu postao inferiorni i poražen na kraju i to više ne želi da je se ikada dogodi. Zbog toga su to sitne za nas, za njih krupne finese koje su obilježene vrlo duboko i vrlo trajno onim što se događalo prije 160 i više godina i taj dolazak Kine na europsko tlo, pa i na kraju krajeva i američko, imaju i taj povijesno psihološki nacionalistički prizvuk. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, 2017. godina.